بلیل دور و مجاری سردانا شانده هرما کردستان و هروساجی روشا یا بودجه و موجه و هلویست آلین سیاسی ما مهوانک هیا جه دهو که دکتور سامی ریکانی شارزای سیاسی دهو که گلمه دکتور تو دست بگه گلک بخیر بی اگرم دست بکن جه دست بکا پسند کنا بودجه و حول و آستان گل هندک آلین یعنی عراقی نافخویجی و پشتی کو سردانا شانده حکومت هرما کردستان و تلفنات نابرا سرک وزیران مسرور بارزانی و عراقی جی محمد شیع سودانی ریکفتن اوی پنگاوه دو چوات هلسینگینی دست بکی سپاس بوده و صلاح بکن الله 24 و بینر اهجا هرچند یعنی راستی و قناغاوی دیمای تایبت آلوزیا که چه بودی تأخیر بونا بودجه او جی بروی چنده و نشرازایت مثلا ریکبتنت بری ویگاوی چوانه افغانستان دفت چند قناغا کشای تایبت گل حکومت سودانی و حکومت هرما کردستانه که بسیار قناغاوت خوبت گریتن هر قناغا که تایبت من دیا خواه هویه بری ویگاوی دست پیکار ریکبتنت ما بین هرما کردستانه و تایبت حکومت هرما کردستانه و گل حکومت بغداد یا سودانی دست پیکی سر دانستاندن بو گل هنده چرا کرنا کشا موچا کو بشیوه کی شیوا کو قیرانا بودجه موچه تایبتی فرمانبری بتا چرا کرن او جی او بشیواز قردان یعنی تاتا چرا کرن پشتی او قناغ دی هات یا کو پسند کنا آنجی او اتفاقات کرن کو دیویرن ما پشتی پسند کنا بودجه عراق بو قناغ کایتا پیتا بیا تنفیذ کنا و رکبتنا بیترن اوش هندک آلوزیت ام بیجن یت عملینه یت تنفیذ کنین پیتا بیا او رکبتنت هیرجی سر بنا کن حتی رکبتن تمام بیتن اف گیربونه اب شوی چنده بویا خلاص رکی او رو که دیمای هات بدیت نامن چتشکی واسنا مایا دی شوازه که دی یه هنار کرنا بودجه هرما کردستان هیتا کرن دی پتر یا گشتگیر بیت یعنی تایبت یا همیشه ایجی دی بیتن بس نه معنی او همی خال چرا بونه نقطه دی یا سرکی جی او بیت بیان بزانی اف چنده جی رکبتنه که هر یا وقتیه کو حتوی دمیه کو قاین نفت و غاز دب کوی توی گاوی ده همی سر آسته که دستوری یک قانونی ده شواز رفتار کنه ما بین هرما کردستانی بغداد دهنه دست نشان کن ایدی کسی نشیتن کتا پروپاگندک آنجی خوشبر پاوت آنجی کتا خطا کتا سر اکودو چون کدی قانون و یاسا دیا واضح بیتن که خطا کت بغدانا آنیت بینه آن لینه که کردی آن لینه که دیدره تقصیری کاش که چیزده معنی قناغه که دیجی هشت آمایی بس ویگا به افریق کتنا چی بوی افریق که چه مشکلات واسانا بن بس بیت بیا هم تشتا بزانین چارچوبه واره کتنا هر سی قناغه دا بیت بیا امزانین هندک گورین هنه هندک ام بجنی باردوخه که پیدا بیتن چه سر مجموعه شیعه او که حکومت بکینه افریق ناکوکینا فاده هنه يعني بوينا دبري وسيبي تقريبا همان وقت صدريج احتمالات هنا معادلة سياسية دا ومثلا هالبجات احتمال ابد عندك تأثيرات سر كابتنا بكن يا دوي جينا ركبتنت كردي جينا اقدنجي جبت اجري هندي او رنگ بدانا سر كابتنا بتايبت تنفيذ كنا دقيق يعني العردي كو جبجه كنا براكتيكي تأثير لكن مثلا بديت كاتشاون جورين اختصت كابتنا دا ما بين او سودانی او رکبتنا کو حکومت بغداد یا هرما کردستان اکری مدی چا گورین که نتندک بندی توی دا اوجی بر ناکوکیت داخلی هرما کردستان همان وقت دا ناکوکیت بغداد جی بخو کلا ریک کو آستانگا بو اکو دو چکن دا پتر دست کفتی آبینن باشه چندی بیم اف معادله گله کن بن باشه دکتور امیش یک رزی و یک نرزیا آلین کردی دست بکن تا وصف کر هر وصاجی تا گوت کاف سرکتنا هاتیا انجام دان کو دهی ریکفتین تا گوت هندک قناغ دیترجین مان جبو پاراستنا و سرکفتنه هلویست یه آلین کردستانی یه پارتن کردستانی دویتن چوابتن تو چوات نرخینی بود جو شایستین هرما کردستان نبس ین پارتکینه بلکو ین ملتکینه ین هرما کردستان نه ین همی تخوچینانه أبا نقطة يعني ترسية ويا أم بيجين جلك جرينجا چونكو قناغة دوكي أو بري فيجا بينابين احتمال أفريقيا تنت فيجا بين چونكو يا جريدا حتى قانون نفط وغاز ده كي قانون نفط وغاز احتمال بشتي هيفا كويدا كي احتمال جي هر شي صلاجي دانستاندن سربينا كي نتشي بيدن
معناه افریقا تناویگا بده دوی چارچوبه ده تکرن باشه دکتور دوید آلیان سیاسی پارتی سیاسی چابت هلویست وانا هر جی دست بکا از هم سروی مقصد به اوا ما فيد يعني مطرسيات قناغات دا جلكه بهندي اك ريزيا كردي وشواني اك دنجي بريكفتن قال بغداد دي چارانوس قانونيه دستوريه ياساي دي هتا جيبا جيكين اي دي بشتنجي تنشي غورينا بخيتي دا دي جلا قب زحمه بيت همان وقت بشتنجي ما هندا الشريديه افروكا ام بس دي چواني ريكفتنا قال بغداد كان چارچوفه فدراليات مركزي ولا مركزيتي قناغاتی دا پیتویه ام شنیکا سر بغداد شون کن بغداد هندک گلک گندلیه که برفرها هی هر واسه بریاره که عراقی نینا و هندک لعنه خب سر ساپاندی بریاره عراقی ابدی کنت يعني اكو بيجن تأثيره که گلک مازن واقع کردی کتن و دی ولیکتن هریما کردستان توشی قیران گلک مازن بی تایبت افریقیا اف منطقه کفیدتی دا چه سر آست آبوری دا و چه جدل غاز و گاز و چه ریکت و گاتنه چه بو تحالفات گلانت اقلیمی دولی امنی توشی و همی چند بین افریقیا اکه هر ویگاوه مأف يعني غازنده و ام هو صاد هف دجي ايك بين ام سر مصلحتها وبرجماندي هريما كردستان تايبت اف خالصتركي يتشارانوز بو قناغتي دا مناكو كي هبن و هيكش ما بناي بو بغداد بدا بتر بريارا خو سر بيخيتو دجي لاين خويا دي كردي ديتنا من ابد قناغه كما ترسيبيت ابد درفته كده تكو ياسا تايبت ياسا نفط و غازه دي حزو دي كيف بغداد او همي هؤلاء الدن كو مركزيتك السر هريما كردستان العراق بسبينن كو اف هرماتيه شواز هرماتيه جلك لاواز بيتن باشه دكتور بين هاجي هر دسبيكا بسنتنا بوجي بلي ويجيكو ركفتنا كفرميتنا برام سرك حكومه هرما كردستان يا سرك وزير العراقي محمد شيع سوداني هاد بوكن او ركفتن جارك دي فركفتنا كهني هاتا كيرن بوشي يعني اف آلين سياسي تشين شيعبن حتى كوي النافخين هرما كردستان كو حكومه هرما كردستان جار بكن بيتن جارا كايتر كو ركفتنا كادي امضاء بكتن وغريويا وي چندت كر كو دي حكومه هرما كردستان شكستن انتن يعني بتبي ام بزانين واقع عراقي افريكا بريالك نينا ام بجني بريالك عراقي راس افريكا بلنا كوكيت نا بين لاينة كردين ركبتني ولد كان افريكا صنجة كي مازن دا بغداد بس كتب شيت واقع دا بغداد بن جواشتنا كو بن اجندا كي اقليميه وبيج بي كارت كان بغداد قال ايراني وقال محوري حتى محوري كي دوليجي قال كارت كان كو هريما كردستان قال العراق بقنا تشارچوفي ركبتنا كادي تري تحالف كادي تري هفدجي باشا ابد تشارچوفي العراق دا لاين شيعين عرب نتهوى على باشا لاين كردي كردستاني تنابيني هالوستوانا جي زعيب البغداية أبجي مانا أبيا يعني ما بلي يعني مانا أبدي تفي عم بزاني ما دام واقع بغداد أبيتن بريارك عراقينا كما قلت بريارك كان اجتماعي وحكومتك كان اجتماعية درس بويا وبرياروية عراقية اجتماعي بعد بجد بابو تشاجر بغداد ريب كذي مشكلانينا عندك تنازلات هوا بس أما تو كوشكي بيني بابيا طنير دا بتفيتو هزراوي بكي يعني أفشندا تايبت مسألة دز بإنانا بجي خالد دستوري كو حتى في قبل همي ركبتنا السياسيين ويتوقتينا واحتمالا بغداد جلك محتاجي هريما كردستان تايبت في قبل تبيا ام بزانين بغداد بنجي باشتنا امريكي يا ايراني اف حكومات دخوش دزدت اكل يعني كردي نابدن ابويا بربي چند جلك نرماتي او جيات كتن بس واف خوشي ناكوكي سرا مناصب او سرا هر وكي هريما كردستاني واجي ناكوكي تخويت بتاجر هندي اف دانستاندنا يعني جلك جيرو بيتو الوزي بو تشدبن كل عند كردي نركبتني وكل عند بغداد بس يا نقطه سلكت في او حكومات او لعنه بهزي الشيعي افريكا الرجدن كوف حكومات سركبتين بلدي چندي ركبتن بتر او بريار دن و كيشات شغرات كانوا قال هريما كردستان ركبن بس قناغتي دا احتماله وصنا بينت اكي او ايمن بو وبسات كنا بو جيب شواكي بدرساي هاتا توزيع كرن اف بو جاهن نبري خدي دي غصابين يعني برانيا بو جاي افريكا هاتيا تقسيم كرن سر هندك لا ينبا كو افريكا خضان دس حالات وقوتك بهزن بغداد دي بين جيب قناغتي دا كو هيش مفاكي مازن جناية ورقتن نا عراقي نهري ما باشا هل السر قناغت
به ناکوکیت و دکتور هاتنا صدریا گیواشتنا سر هرما کردستان جی بکن باشه هر لسر قناغن به دا و روژن به دا دیوتن او آلین سیاسی یک رزیان افمالا کردی دیگل چابتن دیگل حکومت هرما کردستانی کابینان هم کو دیگل سردریه دیگل همی هولود و همی آستنگا و اولانین سیاسیین تبع عسكري البغداد سردریه بکن خودتنی بس حکومت هرما کردستان کابینان هم نینا بینتن جپیدا برانبر وان همی هولا نخي يعني واقع كردستان هم زاني كواقع ما تشار شيء بيا ولكن ما قالت تشتدين مطرسية تاي قناغة تدا قناغة كهفريكيا أقليمية دولية دي جزختا كدي اختصر سر عراقي وسر هرما كردستان جديد كبيتا دفيت شنديدا أوجي أمريكا نبونا برلمانكي أمريكا أفدمت كو أم بيجين ساداتشن لوازبونا جانب يه تشريعية قانونية يه هرما كردستان أمريكا يا برف ناكوكيا برف نجيبونا لاينت كردي بتايبت يسركي بيت في أف حزب وأف لاينا همي حزب سروا أمريكا واجبك اجتماعية وواجبك برانبري في ملتي أمريكا ركبتنا أو خالد أكود بيجن ناكوكي يدبيتنا من نتشكي قالك مازنا بس بيتفيا تجاوز السرفي بيجن سر بر مصلحة في ملتي بيتفيا وقناغتي برينن هيك تنازلات حتى كي بو كدو بكت بيتفيا يا نقطة سركي جي ام بزانن كلا هناك كردي امريكا نشيت بريارا حزبك ولا هناك سر همي هرما كردستان بسبينيت چونك اف واقعه يچات قناغه كده برجمنديه اقليميه دولي تدخلت دات كان وانا كان كو بشوازه که شوازه بلایی که بتقول پاند بر چند پیت وی ام چند برچافار بگیرین و ام ریب کوین مثلا اگرتنا پیشمرگی اوا داخازه که دوالیه و پشتوان تحریم کردستان ایکش و اویا مثلا پارلمانی مثلا ریکفتن سر حکومت که کو حقیقت همی هاری کار بنو و تمثیل همی حریم کردستان که نه پارچه کنه پارچه کادی تره حزب دیتره چارچوبه دستور و یاسا ریکفتن دیالتی ناچه بیت هندک پینگا و پاوید دجی او رکبتنت که حکومت کت آنجی او تمثیل وی ملتیت کتم شوازه که ديمقراطي آنجی شواز انتخابات هشی دكتور بس مادام بویا حكومة تعبير بريارة كردي كات بيت في همي التزام بها بيدا دس خوش دكتور سامي ريكاني شرزاي سياسي الدهوكت قال ما بوي قال لك سباس بو آمده بونادم